long havar kaparlu kungri PPS along hemso ketang tialam kikikla. Kaliunia langro along pen thengpi kang hukene. Difu District Committee asai hemelong KSE bitung pen phirang ke mai ke phapon. Kardong penani kang sama betalong penili thare munasingti non betang pen arjupanik tha. Kaliunia langro along pen thengpi kang hukene. Edam tang arwa chiklo ni phai player ni arni kang sama por malom nilit Kaliunia langro along pen phan ihu ma thengpi kang hukene ponlong. Thengpi le avete arve avelo lapen arve le avete lang avelo. Ili tum anu tin tame thengpi ke ekenang so. Lasi aning kan wang tame bosiga chiklo ni phai phoke wall environment de talon ponlo. Ponta munida tum ame thang apiso so kache pangreng ijia phan thengpi kang hukejol non puteng ton pontena. La pusona pora hot Kaliunia royalong sari huti tel phan ihum thengpi kang hu one bomb theknun long si Silunijan Forest Northeastern Range ACF Pranab Teron lapen arisang hotum nep ingnang dun check lo. Kaching nang check bank thom men lake son ingti Agustin rong par lapen ajoy ingti atum. Bang plipan inuda bank ka juyamat ingnang dun long le dadlo putab pachini pon. Kang hu atheng pia men lake bogi poma pusi kang theklong. Lapen suri cap an hi thiador longji pusi nilituma pherang kelong than pachini pon. Alang litum karju patar tok ahut kache than pon ki inut roben lek thesi alang litum phan alang roi pen thengpi ka pawan toy lapen laso thengpi ke bokial anat gobindasi ke nama bang pusi than pon putaningje. Kang hu bang ke thoma tuma phan Assam Forest Regulation Act haro Chris ner kebra proxir kebra isiaron na teng pensi case pa bonlo puta than pon. Lapen kang hu bang ke thoma tuma phan difu thana pon etlo pusi nil tuma pherang ke elo phan no pachini de. Silunijan pen Bijoy rong pha report Karbi Delhi News. Asi laso kemar ke parsik dam kemat haji bangke ilitum kado hobe nangli ni kado hobe atum gustame dai todo je thengpi ke rod de penle ilitum epok chepang rengie asa mane atwar kali kapre atwar hai gustame ilitum churi cholang pom bom nai lahong sini li kado hobe kabring nongrat gustame mate nilivrat gustame aso abang nili chuningri intum je thengpi kang hu mate aronre pen thengpi ke plak ke beng mate chujorda masai bange tonik nang po je ka prek atwar pusami ilitum churi nang po pusini chuni ri itu tangte la maso thengpi ku pija thengpi sa ilitum kene dunlo bange la bange bogi poma theng pusini ilitum kene lo la pen ilitum kwan ma hala dak kene bahut thengpi kado hobi bange ilitum hala sohut gari highway kadure masih angton kena thengpi bang wamin ke dala on sabe niltum government avilu surikep an bak hormu bang niltum cepari deng iklong tangte la maso thengpi ko nak tong pon latum na je thala teng bang ke haladak pamu niling pasini golagat on kedo bokial ko dim haladak nubindas ko amunisi haladak inghong ikoklo alang lifansi alang litum labang fliamunit lapen haladak sarihiti lom kedo roben lekte pu alang tu litum kado hobe chelang si halaso nubindas mukan ke thondami ko alam si nang chikubi. Difu District Committee asai hemelong KSE bitung pen phirang ke mai ke phapon. Aruni phai trok arni KSE Difu District Committee asai hemelong phirang ke mai mesen pen phapon. Ke phapona thipi lake MIL Karbi subject kang pohut Dr. Tuliram rong hang lam theke jai ponalong ratchariya song tumke Karbi anglong along ki do ana ham phang song phan phere re pusi ning je pon la so puthak Karbi anglong along song klembang photum aning ke oi chipe klang phon rinti la sonsi pini Difu District Committee asai hemalong ta KSA tum phirang ke mai labong so puthak se ing pon la pen Karbi angbong
along kedu an aham phang asong atumta KCS Karbilamet amay lepen prek jam masaya long setame chirap dun bomlo lepen kaike chirap dun ji puta Difu District Committee along may phu pen peklang pon labang so ka peklang pon lake may phu William Tisu lepen dun may phu rakesterang atumsi ningje pon Difu pen sarlong ki tokbi report Karbi Daily News ano pan hiri me kuat hikela hello alang son leader yang si tumlong dobom lang bulote kibang ji ani itu karbeng long kupisi plan poma itu makar in nai ayam trek same kiram tang apor itu prime minister ke bang same nampang bo pichok alang li tum non lamplar bilo je la bangso rally lake peace and development ma time di karbeng long ningkang sam non doloma Karbiang long hem trek long le tik ke ning sam dun i laben Karbiang long development kunat lo at kunat si town ma hada si pamat borcho ato kanu kado we dam lo bute hada towara we melang we kichali hema we se chilang hema we lalo ta mi tum development wal alang tum pinda kon ek laben ke dak Karbiang long ke hem trek kan thin long le tik ke ninggang sam dulu pu alang tum kaning jipon lage Rarapan ke pamang hu, lapen alang tum jung aja kong cepat langi pasti lapusan alam te ponco. Lapen ke lapusan hu, alang tum kur tangka ke panohok. Lagi kado kabe Karbiang long arat cipan klub lapen aning duk lo. Labang so tangka lagi Karbiang long arat kiduk ke lah katangka salat so ni panohok lo. Laso tangka kumat ni apan yang si sapuri pi bakunane development claim i bakunane se gelang aphan lo charli aphan rak ni pote komentu ni pen dala puson ni de bon bom de Karbiang long ke pa pi hup jikali pona ka ching phur na sa prang me same paprang bon bom ni busini jong lam tu asini tu lamya ramai along la puson lam ke la MIL ka subject kang pu along la puson lam ke ning je pon la ke ni tu komentu ni pen ta Karbi lamya ramai pen chenglok KCS kali kado be andan itu manpeng pi laben kenantan ni cerapun bom laben itu ningarong piglo ade ke itu han Karbi subject nangkang pu pipon lagi itu ningarong piglo samila pusona hut hamhang song apa na puson lam thik kining jipon der bangke itu ake hai Dr. Turam long hang apan condemn lo MIL subject kang pu pon Allah itu ake hai Dr. Turam long hang CM ake hai alang ni la puson ni tum Karbi lo chali asong phan nang phere dode made phere re pu Karbi lo chali asong phan khola bang so arat amai pilong di pu ke ni tum Difu District mate KSA Karbi lo chali asong men ke ni tum ta alang ni phan la puson pu pe dan ni sini tum alang ni phan jongda alang ni ko pe posil asong ki pulong pomo alang ni inut doctorate kachali amune alang ni inut BJP rapchari kachari bang lo Tame la puson alang ni mai pialong rat cari along alang ni pukai lagi alang ni inut Dr. Turam hang awat Abdul Kali pusin ngitung pudam alang ni Karbiang long kilang nangji non uwe timi tum ham kipang thurpon nangji sakuri ki pinangji job ki koklang nangji alang ni thekma piniani thekma pini tum thekam le alang ni dak Karbiang long development ni kubom dak di polong medical college ke lagi meselon medical college dolo talang so no theng pis tame dolo hol ha bang tum dolo stame akinan so ke tum non uwe kimia tum phan sakuri bang tiponang gi pusin tum alang phan pudami lapen rong rupe chenglok to war pen chenglok hola rong long kwane development hola rong long school kwane ka development alang chinne laken ni tum Karbi lo chali asong men ke ni tum kado ber halang ke bang chinda la se alang ni muntira nangji Kidam tang 28 April luring tipilong Karbiang long arat aning ka chit henai MP pa mugi akihai ke bang huchita me alang ni Karbiang long arat ke kado avesi hemprek alam je kaima busi sarpi sarpu ben chenglok kado ka be riso jangmen chong hodak kitong lo hodak sita me konalo tum Karbiang long kimangke article 244 alam nije kam ke der bangke nili tum ke chithrak lo alang ni tala puson bangke chithrak nai busi nili tum Karbi lo chali asong mate Difu District Committee akin pen udam kang tum lan
tin thong havar kaparlu kungri PPS along hemso ke tang te lam ki kiklan pinini phai truck arni tin thong havar ke parlu kungri PPS along hemso ke tang te lam ki kiklang pon tin thong havar ka paching thurjia phanpura Karbi Anglong Tanmas Council pen Prodip rong pia phan EMR pu pekla bonta alangli ame thanga havar along ka chelang nun thek theda da jok pini jin thong havar ka parlu kungri PPS along hemso ke tang te alam ki klang rok labang swa hem kilong abang phiamen ake kasang teron pi lapuson thotsi lapuson alam ki penang an Karbi Anglong arlu ki klang pondo non ilitum jinthong havar along hem ke tang te a hem sor tumaphan pherang ke pen karju ka patar to kalam the arju sinang Ralo ni kana thom dak ke dopo dole di la fast phase ke na ahut si la so hem ke long no bo la so hut don an bak don tum long man mar lo ne don phot ta bang hem tang alo tang alo hala kini lo sarsing ti hem tang alo oi an bihin sinar hem bang tang ni tang ni bihin sinar hem bang ni tin dun de lo dapen an ke amreng hem tang alo amreng hem tang alo sat don phot ni hem no mati di oi an sarsing ti hem no mati hum no mati kala bihin sinar hem hum thom no mati kala an ke muniram hum phri amreng hum phot la ke pek an ke la hum phri bang ta lo la na lo acha la bang so ahem ke claim voi hut pini tangka poisa na tum long pen en pon and no hala me thang si Facebook ta bang si kang ke ni ka bon nai kang hu la ta ni tip ta ber nong le su hi du nong le ha a hem bon nai yat ta pula ta poisa bang ke ne ulai yat si ni phanang than son pula he an ke ku son lan te ni ke Facebook ka vi yat vi ke ku unang du na pisa la dak dulu pula he dak dulu acha ante la fast ke ulai cheng hore tangka kon la ulai ke la tum has ke suri thong ke leading in pen anisi bak na chu humri doloma la so hema putha ka là cái làng cái là thể là na na mar ke ha tăng cái lúa cái tăng là nó của bằng than thể là cái đấy là ta Don Marley, pinya beda bang lapan sekiri ponek lo, domet hakme kurang tu